Mwancho murigereria bwegeta seni kia Ndizi TV na kwareganiria senchira ya mangana maya asenchira yobwenge Chinsa ni Ikomi chabona mugoroba litukoneria Jumatatu chitariki ni 14 mutenyino yo gatano na gatatu umwaka w'ekiribu 2023 ni ariganire kuruga igase studio nkomanya mange na raliagende tokoreka seliro balia Gusii na boigo isiko ya chikaunti cha Gusii na kwariganire bena sebalimo gotobwatia gwetera se mitandao ya itono tole Ndizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook na wego Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet @Ndizi TV News koirananda bana segeke kekerbosio garankomanya mange asenchira yobwenge semo y'ibimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta chingakia Bigal nyanchama akwene kiabuna chibicha neryogi rya gwikeire asenchira yobwikirano tigato ya chake koro ase county ya Nyamira ase bunge ya Burabu ase ward ya Kiabonyoru ase kinyoru kya menyinkwa abwaso mungwano yo masileta Vincent Moga Katengea oyo nyareko bakagu sababu konyi bwa bene eyemaga y'umungino yebono gusiria obugima chinga kikonyara senya gitari kubatekana nayo nigobone bill erenene mono abubaganeirie enusu emilioni nyero musubati unyagosira nigo naenda tiga abana batano chinga kyoyomo ara senya gitari maega yo kuiborwa ataraikirana igobono nigabwata abana batano nomo nigo omugako yo asabira bokonyi nabo igo amate ya buririo kugania okuyakorwa sabanta baya banyariko abako bakonya elio koenia oyo mwabo asenchira ya maskani nabo igo kurenda umwane kingwerere oyo sama ya nyagitari sirete Vincent mwaka tanga ngorukwa oyo sete no mangnande challenge yokombwata ni pirire nyagitari anene amayano mwana ina baba chiwikishato aishiyo fakiti tukarayo bwenire kaya bwena tukamusugurika kumurigeria mariogo fakire kete kaya muri gatanje bono tingo konya bana bana ne nyombo ise kugirigeria yaje ise kururwanye ndiri mwaru amarore no mwaje ese bamenyete nabo mokoranga mano muchando noro o yungi na tigete pakangi no kure umutigire no ari epiri yokero igere nene ase igo to request onye bokonyi bonde bore ande bwe bachete kurumuina tutari korra ka kimotokonye eriagere na sawi wanja ngonya uyo kaniukuya ina monguru nere 0 11 43 41 971 eriete karante Vincent mwaka mwanchu murigereria roboti urundo ngende kwaliganirwa no gajomange no kwigena white bune family ya Vincent na nyoro boli boganeirie Oscar Motwe wikase county ya Kisii nigobona abalemi korwa se county ya Nyamira na boige county ya Kisii banyariko abakwemurungania na kuorokia ugutaisaneka kwabo asumurobelio bokwena no akwoboyo kweligo lirense asense moye chinyeke gose Kisii Produce and Kisii Cereals and Produce Board asibate birabuna obubagi bwoboyo bwo nigo bole obubwato bututukanu obonge asibasa birabono bali batenerete amangana yo banyariko bakoyekirania asenchira ebwenerete mbakwana no mulikyo ito bwegeta seni kia Ndizi TV Josephat Hamisi nebi na bibirangerelio byabalemyabo asama leta naro ni akama enkurukure ekosichosi ya umachoge chache na chirega igachi wiki sato bono etokonya batebwe system telebuya twachire ko kuboria ababusa baito batatebiri no baro bisikera lituko lakini metambo teraba byakurwale bakanyota teba pibiriteyo omaene twachire koina ngubye twatebe twanyori no omaene no bari na barabo bisi lakini network teyo njina ngo sabe serikali ya William Samoei Ruto abeke mipangirio yo kobeke ebintu bibe manually asama liete ngoro kumelike mitomo manyi lakini goto kolera ija nje gango kurunya machero borali bo basiruguru igango tumeka siringi 200 gocha 200 kogenda na chirega igachi wiki berengo buganga kirera ngo tigatingenda na tebalera na lingo chakonyoro bwoyo bwoko bagu tigangende
na chire chigwiki bere chingima na atume kirange chiri busa tonjera ntage to vuoyo nchigo komerera abantu bande bakomeire bituma byamerire bono gakiga to koboliga nande igo omutienyo yo gokoera omutienyo no ru ibu endagera nande omutienyo yo koera ntoli gochi konyora ndagera bono gochi gosumeke bituma byanyoriru bikwe Mogoko monene gocha se timu ya Shabana koroiga se kaunti ya Kisii amona batiotereria ye company ya bank kwerwa gocha gosira abamurabo asogokora bya ase chigosori ao okwana chingaki chokobeke sei yokoigwano ko omugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati nigali no kwegena ne timu ya Shabana neche wakoria bya ase chigosori chiribosio asabaiga reganire chitimu ao gocha ko nigasabira abantu bonsi kubwaterana eliyo koyekinya. Basically ngendo twachagaiga twacha ku witness the handing over ama signing of the documents of the 20 million of sponsorship that is Shabana ya Nyora Kores Bangbet. This is one of the companies we approached baachire kokonya team yetu na intu nabaraito atebire lazima team yetu ebe moyo ese miaka 15 ebere team yetu yaraire batemire lakini baikire now we are supporting them now. Ntolneke maana nga Shabana ne team yetu team yetu go support Amayia go FC go Ndizi tigabaje torora negati bagotobwa na boto wanja lakini bagotobwa nje na bonge genet kibara to bwena boto wanja lakini ege kombe kero rasma tolete inka enda dote baiga onde bwens nali kire ase e club kia Savana ebe no mheshimiwa Nyamweya ebe no onde bwens lakini chinga kichie ikire ase torat genda mwam onde bwensi oromurai kangano alengega abana baba chesaji enero management bono nara liyo twara Shabana kwenye twara sana hivi incho twara Shabana ima mugavana boigo ni gonya ko baga kuboria ko bwate sia etimia enda mwete ndongera kama tokura kana ga kionye tuasome tuarule primary tuachire secondary abandi baachire colleges tertiary institutions mpaka toikire keromono tubwate ekyombe kyomupira kya abana baito ba Gusii emepira umuchesa choko nyoroyo omo obwete none president umushahara ka lakini tunyale wanjirana ebitina nenda mwenzi nini tore namaye especially bali mumenyete Nairobi mumorocha abantu ngakiro montabu ata mahali ayangani chinyomba ondo bwatenda nje ninde tayari ondo bwatenda achi chali gireli kiasis ke gwateka nko mu mushahara ne myaka 5 emeni and the serious abantu aminto nto kunyara koligere maega chinga kichinkoro chetire chinga kichi abasaya bake muri ororo tigato tunyare kora ekyombe geto kyomo Gusii lero nindu toron stage lazima tuchiese mpaka tonyole gutwa abantu aminto ndaitentikirega mbasabe mwezi tobwatera korunyamira mpaka Kisimati etimu yetu ya Shabana kitimu nechi nyinge chiri ntogende tobono iga talanta search talanta it's called Talanta Hela, which the president unveiled at State House. We are on the progress. Wiki hii mtaenda Migori, si ndio? Kwenda kuanza huko. Ondo bwate chibesa leta trosi team tutiga nebi ntebindi. Intuchinga kichetu enda mwamweli yarenteke mu Gusii mai ntoko nyanjirana. Onde na
Omo waziri bwobolendi omoske adendwale amonolio mwabokoro wa sense ya DRC Congo aselieta Jean Pierre Bemba nigo bono babikire seyo ko igwana abwase baigwana nirebuna abana jeshi go samachoni korwa sense ya Kenya mbache ko bwate siasa korwa maigeri go chia samachoni yense ya DRC binenchere moyo koleta omorembe a sense ya DRC okwana chinga kiecho duale nigare no kwege na buna amaigeri ayo na chigo konya monabo bisa korwa sense ya DRC Congo asate bire we kababu aterane ile kwanekia obolendi waikeranire. Instruments shall provide an operating framework to guide the Kenya Military Assistance Training Team in partnership with their FRDC colleagues by optimizing our mutual defense capabilities. Wizara yobochenu aiga Kenya nigo yachakire umurubelio woko bara chinyagitari wetania elwe mone chimya isano bunenchere moyo kumanya amakongu au chinyagitari chigwetera wose sensa yuera konye eserikali gwetera se wizara yobochenu kumanya emechando au chinyagitari chigendrete gwetera okwana chinga kichogo chakigwa kumurobelio yugo chakoira chiwiki ibere kurubono omwaziri bwobochenu Muswati Susan Nakuminja nigaene kirebuna serikali nigo yeruete aso kwenekia gokinie birengo byobochenu ase county au nigatebiro morobelio yuno chigo konya mono ase sector yo onye bagucha gokora asa matuko abwango iga na ende nigarure ira buna serikali negendete kobeke morobelio mekirano aso gokinie sector yobochenu. Important for us to be able to undertake this exercise, for us to be able to know the services that are being offered by our health facilities. But more critical is also the resources that are present in the various facilities in terms of health infrastructure, health equipment, and most important of all, the health workforce present. Based on this data collected, we'll be able to determine the gaps, and then we'll be able to reflect back as a government together with the development partners as to how to resource mobilize to address those gaps. From the county government, in terms of equipment support, human resource support, infrastructure support, we do not want to do it selectively. And that is why we have this health assessment, that as an outcome, then we know exactly what facility needs to be supported with. Kubwatekana nobokongwa sabasa bange hauba kodre chisukuru monase county ya Taita Taveta nigobono omobunge bunge ya Mwatate Peter Shake amo nabogwatani au wachakiria maigeri ya bene ucha sabasa bua na buli unenjere mayoko ba ama yokoba omoyo uchakia chikosi chirichira abakonyi aso kwegendereria kibogima gokwana na balikiba mangana gatia baiboli na borokia bo baikirana ase ensemeyo nigo bali no kwegena buno murobero yuno chigokonya abana babo anene bali basinyire kogenderana masomo igoro ase ngencho yokuborwa gwechibesa aso mubungo yo enakirie na chikogendera gokonya na korosi murobero buneyo inencheremo yokubakonya abasae. Tati hii tumepigwa na janga. Wazazi wako na shida mingi. Kwanza hawana chakula. Sasa kupata uwezo wa kulipia vijana wao karo imekuwa ni shida. Lakini tunashukuru serikali yetu. Maana kuna funding model mpya ambayo wameitoa hasa kwa TVET. Takuta almost 100% inakuwa catered. Maana serikali itatoa funds zingine za kuhakikisha mtoto yuko shuleni, alafu tuko na nino na hii fund ya wizara. Kwa hivyo mzazi hata kuwa na mzigo mkubwa. Hili zoezi ndo la kwanza, na kitu nitasema watoto wetu wasome na waende mbele, na mbunge wetu azidi kutushikilia mkono. Vijana wengi kama ambao tulikuwa tumemaliza shule na wengine ambao walikuwa wamepata grade kubwa na wengine kwa hajapata grade mingi wanaweza pia kupata moyo na kujiunga na hivyo vyuo pia na kusomea kozi ambazo zitawasaidia kwa maisha yao. Kwa hivyo nashukuru sana vile amesema, ametoa habari ya kuwa
watoto wangu wanaweza kuja. I have twins, mmoja ameitwa Chuka na mwingine Egerton. Wanashindwa wazazi wao watatoa pesa wapi ili kuendeleza kimasomo. Wengine walipata grade nzuri, wengine wakupata grade nzuri vile. Pia tunashukuru kwa jambo. Komiti ekoligereria igoro ya maremo amono botali ase county ya Kajiado eyo ya chorwa no mugavana we county yo Joseph Olelenko nigo ya chakire miremo ya bobene ayanko bwatekana no gochika korwa sumura bwense Dr. William Ruto ase chi county chirichibwate obonda bobotali unenchere ya mayogo kinia sector yo botali asibate bire baguche gochaka morobeli oyo na koligereria mbire bibigweneta gokorwa na mbire biebi bitabwenereti gokorwa. On Kajiado South, and top on the agenda was Selengei. Yeah, there are people who are coming up to do irrigation, which is not a bad thing, but these are semi-arid areas, and the so-called farmers are relying more on the drilling of boreholes. The role of communities and their participation in decision-making, even in government matters, and notwithstanding the fact that even this directive requires us to engage our communities, we need our communities to understand that the kind of development they so wish to have must be guided. We shall ensure citizen participation and involvement of the communities in coming up with alternative ways in which they can benefit from the corridors, so that they can be part and parcel of the government in this initiative. Mwanchu mligereria ne county ya Isiolo ngati yechi county chirichibata bakongo bwemeremo abasaba nge batabwati ekibago kora kolende ko bwaterana na serikali ya county ya Isiolo amona babwatani ao bacha omorobelio bene kwene kyabuna basaye korwa se county yunkwe bwaterani bale ne chigasi chamaboko buna obosoni oborugi gatebinde binge egerego kiani au mochando boibi bwetugo yororekanire comment kase county yo okwana chingake cho abasaye korwa sense meyoni go bago kiwe no morobelio yo asibate bira bange bono nigo bagendete kwe bwaterani asokorosi chipigipigi chisimi nago keya Chinsa chugo cha koiba etugo eyuetanga ine mono ase county Isiolo. Youth to be healthy, and we want our youth to participate in economic development. So kwanza ni skills, then we connect them to the possible employers. Saizi ukiangalia wengi wetu tuko kwa biashara ya labda kutengeneza simu, mwingine ako busy kutengeneza stima, mwingine ako busy kutengeneza mapikipiki, so hauna hiyo idle mind yenye unaweza enda kushughulika na mambo ya rasmi. Vijana wanajituma. Kwanza wameongojea kazi kama hiyo mambo na ujenzi wa nyumba zile nye hiyo mikakati ya serikali, lakini unaona sasa kuna wengine bado hawapati opportunity kwa sababu vijana ni wengi. So kwa hivyo vijana tuletewe pia zaidi mambo mingi zaidi. Through Gusii Manyatani is a vocational training where we take trainers to the people and it target everybody within the community. Kama umewahi shule ama haujawahi kanyanga shule, wewe ulikuwa unachunga tu ng'ombe ama kazi yote ulikuwa unafanya, wewe una qualify kwa hiyo Gusii Manyatani, kwa sababu inafunza wa vijana skills kama ya catering. Ayo mnaenda mange ngochara senchira yubekiranu gekuragense mone chizeso to chabono batuko chingaki aba Minto Vincent Onyancha na Ivalino Sero mwoche kumera na barabo ase manye Jumatatu Joshua Auta na roenekia kwa yanyo rwetera senchira yebimanyerelio chingaki Abigail Nyanchama ayana kiachibi chaneliogi lya wikeire asenchira yubekiranu na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.